Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for a $1 Million Amazing Story 2025. Dito'y Lagkip Di Napalabas. Mawatan kayo, tatang, nanang. No talaga nga nakurapay tayo. Tasyak tinaw na itilim mga kakabsat. No santak man nga mapagbasa. Iti kolehyo. Nga madaanak tirapaap, tatang, nanang. Lagi tagtrabaho ka at ito no at maurnong mo agit ituloy mo ito tagbasa. Ay mamo manak, malasang kan. Napindas ka. Di ka nanda nagbingunay. Nukas pagarigan ta kabaylan ta kapagbasahin. Kaya nagbasbasa ka to. Yung nga may tunukuan na Danubium, tunukuan, itarayda ka, tunukuan, nagsikog ka, tunukuan, nag-asawa ka. Di sayang laing ti kastusan ni ka. Tatang, ulitek, kasi magagkara kayo. At daanak itirapahap. Kahit gabot at darak tirapahap. Kahit ko tunuyan. Ikarik ka na kayo. Sa lagnibak tidayaw ko. Kahit gapo manong nemi ta sa anak kong nagbasa, simrek akas sirbidora itimay sa akarinderya dito siyudad Tilawag. Game, idi bagak kadakwada idi ngarikliklikak dagiti lalaki. Ngimidimteng ni Sir Ronald iti biyag ko. Agayatak maten manong nemi. Nainlabak maten iti may nga lalaki. Ronald kunam, wana nasyon. Dati umumay dito yung gwapo, very neat, di kotse. Wana na. Dati ko nada nga crush ng bayan. Di mo ko na yung crush kamat kang kuwana. So, ko na yung crush ng bayan, nana. Ay, akal na anad ka kanay dyan nga lalaki. Chick boy, dahil nga Ronald. Chick boy. So, sa mong itulok nga, agsaba ka kinkuana. Iri may sangal daw nga imay ni Sir Ronald manong naming asyak tinang serve kinkuana kinunana. Mabaling ka din nga tuwaw ka. Kahit ko nga adta ka iti sangwanak kabayat namang mga anak. Sir, may parit. Nanasyon, mabaling ka din ipakadak nga agtugaw ni Janice dito sangok kabayatan namang mga anak. Oo, okay lang, Sir Ronald. O yung pakadakan. Manong nimi adu di kita nagsasalitaan mi kini Sir Ronald. Impudno na mismo kanyak nga talaga nga chickboy. Wen, ano gutek? Adu di kita babay ti biyak ko. Yung sana ka seryoso. Agsapsapo lang kiti babae nga pagseryoswag. Kas kumakin ka. Allah, sir? Siyag? Kahit mo, pagbasahin ka. Ano ti supapak na? No kayat mon, itad mo. Ngayon mo sa mo pa kayat, ilalain ka, ayatan ka, dudungin ka, respetarek, tiki na babae mo. Ito ka no kahit di birthday mo. Next month, regaluan ganito ti nangina nga cellphone. Sakpayin na gastos ti pagpaalam. May isa nga baboy, kantalo nga kalding. Kasta nga ron tinapasamak manong nami ket datatang kininanang saan da kumakayat nga manyapay nga ron. No ba siya rin ni Ronald dito'y balay, ado na giti grocery items nga did na kininanang. Idag birthday ak manong nami intong pan natin may sa baboy kantalo kalding. Tilatan nagparty kan nagluto tinarami datatang kan nagiti karubami. Aging nga dimtengan dito nga nabi nga panag-party mi, inted na regalo nga kanya ka cellphone. Dito'y matin manong naming yung baga na ti, I love you. I love you too, kunakmat. Ididamo ka pa nakaraman, dagiti bibig na manong naming. Ronald, aging ganan lang ti bisito ha. Sige,
Basta nobya kan, kat siyempre pagbasahan ka. Irid ko amin nakasapulam. Pinagbasa nga rod manong naiminted na ti kwarta nga kasapulak. Iti pa nagbasak manong naimi adudig iti lalaki nga umipos-ipos kanyak. Sumabat-sabat. Oy, ada boyfriend kon. So nga, awan ti maramid yun. Manong naimi kahit no may supapakak lang ti kinaimbag ni Ronald kanyak. Insingasing ko kengkwana nga Sabado ken Domingo kahit mapanak iti balayda. Tasyak taglaba, agdalos, mangluto ka na kwada. Imanugot. Isong iti may isa nga bigat iti Sabado manon nemi na panak iti balayda. Sir, ma'am, siga ni Janice nga ibagbagan niya, Ronald nga boyfriend, girlfriend na, nga pagbasbasahin na. Uwan, ma'am, sir, isong imayak takait ko nga, siyak taglaba, siyak tagdalos, siyak tagluto. Tapi lang may karok. Iti pananggastos kanyak ni Ronald. Oh, sige, pilat home. Ijatihan di kita murang. Ya, gawar taglaban. Kahit binunay. Kahit mumiha. Kadagupan nyo aming nga girlfriend ka na kami. Sikat di kayat mi. Kabayatan manong naming agsalsalapayak. Idi adudumteng na may sana pintas a babae. Sosyal tilangana. Hey, wala nagsalusod. Ni Ronald, ada? Ada dito unag, ma'am. Sino ka di, ma'am? Siya? Girlfriend nak. Kasi ka, katulong da? Iti rumuar ni Ronald ba nung name si mabat ti babae? Honey, adaak. Iti arakupan na kuma ni Ronald naglis. Oops! Di nakarakupan na kasta. Tapay. Hindi namin siyang ngarabi. Imay ka imyan sa diya kaserak. Kastonit pa lang mansum ganyak. I miss you. Asin na ito nga babae? Katulong niyo? Girlfriend ko. Oy, katulong. Mo patpatsin na ito nga Ronald. Katulong ka lang. Init tasyak. Napintasak, profesionalak, agtrab-trabaho mga opisina. Talabawa kinababaim ti kayat ni Ronald, iso nga nasyaktis ka. Lipatin mo dito nga lalaki. Awan, pagtanaga, ma'am. Malpas ko laki dito nga obrat. Agawid aton. Kaya no ibagang isinak ni Ronald. Sige, isinak, no dahil taman ti kayat mo. Papagayam, no mampay binitin kayo. Ano nga tati, sumaro no mapasamak. Alatap no mamon nyo, no anya ti pagtungpalan na ito yung lagip tira palabas ni Janice, itilawag City, in kay tudingin, ti pakabuklan na into no 12:30, aging gana ti alas 2. Sa bagay, ishare kong tumatlaing dito yung page ni paring Ray, nga Reynal, no Ray Fiesta Sentenciador Award. Paki-like, paki-share dito yung video, kaya nagpalo kayo iti page ni paring Ray. Numit iti YouTube, iti pakabuyaan nyo dito yung video, i-like nyo, i-share nyo, kaya nag-subscribe kayo iti Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award nga YouTube channel ni paring Ray. Ni manong yung anime na ito, Nemi Ruiz. Iti lagip tinapalabas, iti Action Radio DCJC, Lawag, ang nagtultuloy nga Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award Search for $1 Million Amazing Story 2025. Kaya awisan na kayo, nagsurat. La True to Life Success Story na kita isurat yo. Yeah? Kaya i-computer yo sa iyo isa niti email address nga nemiruiz@yahoo.com wala saan kat nemiruiz123@gmail.com. Darakil na kita premyo. Tamalag sa dito weekly and monthly prices at napag-uri ka na kayo nga grand prizes. Grand winner, umawat iti 50,000 pesos. Imagine, first runner-up, 30,000 pesos. Second runner-up, 20,000 pesos. Third runner-up, 10,000 pesos. Ken at damay sang special award nga umawat iti 5,000 pesos. Amin nga mga bak at the plaque
nga maipasurot. Plaque of appreciation. Yeah? Hello, okay, so, i-share ko naman lang dito, ito lagi tinapalabas tapno, mamuhan nyo ti kompleto nga pakabuklan ti pagkasalitaan ni Janice Itilawag City. Ito iti may kaupat nga intay pagpilian para ti panakapili ti best letter of the 5th week iti bulan ti Mayo. Iti dito nga lawas papagay mga maamuan tayo na sisino ti 5th grand finalist iti Rinaldo Ray Fiesta Sentenciador Award, Search for $1 Million Amazing Story 2025. Kablawan tayo man, di kita madamang agbuibuya kanya kita, happy watching, naragsakin kay panagbuibuya, sabi ko mat, itultuloyo, iti magsuportar kada ito'y page ni parang Ray nga Reynaldo Ray Fiesta Ray Fiesta Sentenciador Award. Kaya kasama tayo iti YouTube channel na. Kaya nakanayon kayo dumingig tilagip tinapalabas iti Action Radio DCJ Silawag. Kaya kasama tayo iti live kumat iti page ko nga dirmanong nemi programa. Kaya iti kalman lahing iti page nga dirmanong nemi. Kablaman tayo man, di kita aglalike kaya nagsisiyesye. Kastala kaya ni Marietta Alcosin, Gloria Lagmay Violeta, ni Ronaldin Gano, Alaysa Ramos, ni Arlene Tolero Soberano, kasama na ni Norlin Perdido Tamalay, ni Mr. Aurelio Fiesta Jr., ni Belia Pimentel, ni Ener Nariwag, ni Mark Louie Makadangdang, Ani Alejandro, Marilyn Agtarap, ni Ginaline Lista, Elsie Marcos, kasamatan kan Carmelita Dumrique. Thank you kada kayo. Kaya siyempre, mamagahan, aging ga iti sa balintuan ng video nga may upload iti page kan YouTube channel ni Paring Ray. At to yan ti pagkayam nyo, ni Manong nyo Nemi Ruiz. See you.